kum ka jingsngu borom halor ka jingwan jungo jongba pnia chings em obriu chief executive member jonga Khasi Hills Autonomous District Council hane kasngi ya ki jeka kaput ki badan hakathan bernihat ter syadu jorbat embat khanapara khamtam ya ki dukan ki bala pnia da ki barjela kilong kami na kisnong khanapara kilapan pau ya ka jingsngu komen bat ka jingsngu shingan bakum ki biru ki basa hagi jeka kaput ki ba omla bani khun bat ki biru ki bomde ki kasi ki basong ki basa hagani ki jeka namar kumba kalong kat ki jinghe bat ki jingbun pat hakhanapara ki longying kasi ki badan hak tiki jaka kidon tang kumba arp santli kilong yeng UCM habai keren bagi tiki long kami ki balawan ban ai khublei ya ke jingwan jungo jongu ulong bakalong balung ban sim ban yosngo baki duna bha ki kasi ki basa hagane kathan haba phai ban keren chai ki nonglum khubor ulakan tu ye ki pai ba jonga jela ki badan sap ha ban tre ye ke kam khai pateng bakin wan hiar sekne kathan ban seng ye ki kam khai bat ban keni ye ke kam khai jong ki dekhar ki badan hagane ki jaka dak bong bat ban rabru baki bor jong district council kin yai don rengkat bat kita ki bon sengkam sengjam hagane ki jaka I wei na kilong kami habakaran bat kinong to kubor ilong bagane ki jingwan jungo jong ki board district council kalong basngo shngan khamtam ye kilong kami bat ila kantu ba kumba kaladon ke jingkular bat ban ai ki jingsong shngan ye ki pai ba khasi kanam kut tang ha ki jingekran kumba kalong ha ki por ki bladap ba kaladon tang ke jingwan jungo henry kamdan ke jingsim khia ban pendap ye ki jingkular dan ia pun bahasa senong hari tentang kasih aku sang lagi punya tangkap dan kamu dapat yang kamu nawai pada saat ini kamu sekali mah sini ada berapa tu nak kasih lagi nak kasih ini ramai saja kalau kan baik saja kalau cari rumah ini dia lalu menuju yuk kita yuk Malaysia pun mah tak ini cakap bahawa buat ni mau berdapat nak kalian sendiri kan pengilak ni trailer bagi betul isi baru berwarna projek ni kajing temu tungi berwarna projek ini bentar nak executive committee ingin warna kowe projek bagi dang up dia cakap bagi nak 5 million pada karat kemarin nak tentang ke guest house jom ke council bat kini ke guest house ladai menchna gajik temu kalong bangin ailat yaki samla puli jungi dan ki tamshong jungi na kari si berhawai ki badan kapsha gohdi badan kapsha ni stai kilat badan kapsha guest house kan ke bayu cakap bebiang singin wanra ni po parah ini kan kami sini mak lambat ketika bodapi pun mari jeng di Jumat para bos ini dengan nonton kita untuk bayu kan kita kali ini men hate da jai ru kita wan ku supaya betang satu salor dia hon sene tengim kan hak sure nginda don ngitre be sadin dia kita lalu pun mau benar ba ngeu ya jak benreu de kebaar pat niwan sini ban cek ringkat but EM in charge MDC local MDC but EM in charge jangka revenue ba andin ringkat bagi prasamla jungi kibatang syutip naka executive committee Khasi Hills Autonomous District Council banwan sini naka liang juki samla jungi naka Khasi Students Union nopo area but nopo bernihan nani kadong kathay kilawan semran nangi but naka HNYF kiwan semran lah nomor 2 ngiwan atat ban khang sau kun riu teli kidukan jong bomdei khasi kiba klem burom shu ya ka council berjo ki kot kisla nila ringim trei borba menta ngim peni ka bor kini jakar ni saldut no ni sadut no tengi kepat ni ka bor ting baki media jingi perlok nang pathai bor ga lem ni ka bor pe tang ar kusan yeng jai berriu khasi kidon hakana para de ngin ya keren sai ke aipat nang ong ban syukun tu yaki priyo jungi khamtam ki samla badan sap kam khai wan shani seng business ni ngine trai lang ni council bakara ngin ailat bakin seng kam shani dengan raso bangi dan kam ban penek tersa ni ke cakap jungi shani de khleshi bon an ban kani ka jingwan lang jungi ka jing trai lang jungi mentasi kan ra ka khubor kabashai shikibai parjai benrio kibawan banshu shim kabu ya ka jing lui jong kibre jungi banshu kene ya ka hok ka khai pateng jungi banshu wan her thmai ni hakiliang babun dan nang ni shakmat kum ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nang ni shakmat ni treshtom
ini ya trailang bat kiseng berper banweng kini jing but saya hisian pat ni kwa bakari jungi kan dan biang haka jing shingai nam tak kai ka patek blish pun kane kade kasien ka bengkong yangi bangin lapi CMO ba iwan perkhat yangi ba sah kane ka boda pun ka jing ngi lap kamlong ret naga tien nang ne sakmat iwan amin sim yangi ngiru ngin ka sanlang ye ngin ya sakmat bat khantam ye kine ki lai tip hi ba ila batai ki kam ki ba pon mo ki biru na sabaru ki wan te sama kane ka trade license ro te inda ngange ba hadir nang ne ba kabala de ka ba sakmat nang ne kan ya be kat ka rukom ka jing pinja jong ka ri ki dustur jong ki khasi khantam ngi hangne ngi duna pha iwan ai min sim plain da ka ta fisar na ay ka mer ka pakoi ka bakya kumba pikular ka kam kan long kumtahi nginu pindep retang da ka tien ai kani ka jing kular bon ni ju sem min shwa isuwan ong gina jae ki wan shane tang matang haka tien ki pindo ka jing pindo ya ketika surat hang te ka Nepali school ro mita pekat ka ka building kilate ka tur ngilaya le bon kilaya wan ngilaya ki kam poisa ai seiru kila khang ya ka lenti pe mita ka lenti kilang ni habya na syate ngi hak kun na syate miso kalenti nang ne kadon bangin ro hak tekan Nepal school bangin yad be hak ri jongi hame ghalai jongi mera kim ju sha yengi minta hak to bor ICM ETC bon kibiro kilawan tangkat to kilakot kilapin sange tangkat to te minta ngi kmi lenti shisha pindon nakat ngirung isno men yo met sim ba piwan ai yengi mo te hak shakrado ngindor nakat bati bangin yad belang rangkat bati seng baro ba iwan hangne ba piwan sandan yengi ngai kuble si bon ye piasia baro sisa ngiyok mensiam katno ka jing jai video yo iha po YouTube demo ngai sisa ngai kuble ye baro kapne hing apa ban ikut na kuble si bon ye